Na sljedećem primjeru ćemo proći izdavanje gotovinskog ili virmanskog računa za firmu. Nakon dodavanja željenih proizvoda, biramo opciju Kupac i dodajemo novog kupca. Dovoljno je da znamo PIP firme, unosimo PIP, nakon toga pritiskamo taster lupa i program će automatski povući podatke te firme, naziv, adresu i matični broj. Potvrđujemo izbor i taj kupac je dodat u spisak i automatski odabran. Sljedeći put kada se ponovo pojavi isti kupac, dovoljno je odabrati ga iz spiska. Potvrđujemo i nakon toga, ukoliko se radi o gotovinskom računu, pritiskamo taster gotovina. Ukoliko otvorimo elektronski žurnal računi i otvorimo taj račun, vidjet ćemo da smo dobili PIP tog kupca na računu, kao i njegove podatke. Ukoliko je reč o virmanskom plaćanju, to je prenosu na račun, to jest ukoliko vam kupac uplaćuje na vaš tekući račun, biramo željene proizvode, biramo kupca kome želimo da fakturišemo proizvod ili uslugu, potvrđujemo i zatim idemo na opciju Detalji. Promet i prenos na račun. Već je odabrano, tako da je naše samo da pritisnemo dugme dalje, dobit ćemo primjer kako će taj račun izgledati i biramo opciju Izdaj račun. Račun također možemo otvoriti, otići na 3 tačke, sačuvati kao PDF file koji ćemo kasnije poslati e-mailom kupcu.